Hayeng pangthokadoriba Musulman singi senglaba chahen tha loiraba matungda pangthokpa Idul Fitr mari leinana ngase Nauria pakhang lakpa kendra gi manung channa leiriba Hiangthang Palak amade Hiangthang Tarahi Konjinda kendra sigi MLA RK Anana chana thakna polam singyan thokre MLA RK Anana kumayasina lakpada lamda masida khundaminariba phurkhudimak nungsi chana na hingminaba amade chawkhatpa puraktuna nungayai phaba oirasanu Amaronda kanagumba amatana hanna yengbidana laklaba Tarahi Palakki lambi ase handaki season asida koilas tharagani haina miyamda thajaba peki sigi je khoi sang lambi se amukta koilas thajik ana hadaki athu matam dai tai it sigi se mari leina na laksari ba tanja se lojaraga athu matam da khoi hadaki season sida khoi koilas tharaga koilas satpa phangmin ba ga du ngai do na choina khoi mangphang no ragani haina I dai thamjige Bisnupur Kendra ke manung chana Bisnupur Ward number 2 gi Muslim Laikai Miyamda BJP Bisnupur Mandalna Idul Fitr gi harau tayambada saruk yaboina yumthong chamag humpuda cheng kilo nipan amade thum packet amamam yenkrai thormaduda mandal gi president W Ranjit atai active member kaya su saruk yakhi Muslim singi it kumaina lakpada Nauria pakhang lakpa kendra gi manung chanba Hiangthang Tarahi amade Palaki khuja singda Sorai Sam Manauton gi mingda mahaki loina bi Premilana Achathak Singh yenthoki bagaloina na kumai asina lakpada hena nungai yai phaba ing tapakhunai ama purakpo oirasanu haina su yai phamangol pirakli Fishery Department na Kangla Pakta tongan ba nga makhal lising kunganipan thadakrai ngasi gi tharamadu da Fishery Department ke Joint Director Birmani District Fishery Officer Imphal East Brojen yauna Fishery Department ke Additional Director Sulochana Su Sarugyaki Andhra Block Congress Committee ki hanagi Vice President Uma Mahila Congress ki Secretary S Ranjana Andhra Nagar Panchayat ke ex councillor ke H Dorendro hanagi councillor Y Bimol Chan yauna miyoi kaya BJP ta changlakpada makhoi bu harau tayamna opagi thorum amangase BJP Manipur Pradesh ki office ta pangthokre thorum aduda hanagi Minister Samuel Jendai amade Dr Nimai Chan Luang su sarugyaki Dr Nimai Chan Luang na Congress Party na miyam gi thabak toba ngamloi khanbadagi BJP da onsilakpani haiki aduga handaki lakadoriba election haibtare assembly election 2017 soida sida tawdoriba asida andro kendra gi da BJP gi mere se soidina kaadane hangi yamna choba thajabam lere National Food Security Act ki makhada phangpham thokpa cheng chapchana phangandrabadi maira paibi lop achan bigaina miyam ga khusam narga ain gi oiba mateng lawragani hari hozi pawi merthana tinba break amamuk lominasi Hangdukzare Inas Nail Art Studio Inas na khuzil ga mari lenaba khuzil bu fana thamnaba makhal gi treatment sing pizari amadi extensive design cosmetic enhancement togduna achepa khuzil fajahan bagi khudong sabu su pizari please contact Inas Nail Art Studio F7 first floor Pauna Bazar near Imphal Mobile Shop Pain Relief Ointment Khwang naba kok sikpa tang sikpa thu naba singbada sinaba yarba lipsa grupna puthok saba Oza Break matungda amuka taram nokchari makhataba pauda CSC Kakching Staff Management Committee amasung Kakching Municipal Council ga khusam natuna se Health Center asigi akoi badalam tu sengkrai thawam aduda Kakching Municipal Council gi Chairperson M Inakhunde Councillor Singh Health Center ki MO in charge Dr Y Nibedita Su Sargyaki Swachh Bharat Mission ki makhada kaya kalpa program gi manung chana Health Center asi luna na thamna ba thawam asi pangthokpani hairi L Radhe Devi Trust Wangjing Lamding na Sinduna chahi asigi class 10 parikhyada Thawal district ki oina makok oiraklaba mahiroi ahum ngasi ikai khumnab utpagi thoramama Wangjing Lamding da leiba EEO auditorium da pangthokre thoramadi da khangabo kendra gi MLA O Landhoni Wangjing Tentha kendra gi MLA P Brojen Imphal West ke additional deputy commissioner Aribam Radha Binod Sharma su sarugyaki
District asigi makok oiraklaba KM Blooming School ge Lucky Shem Ningthaujam Eureka School Thongnawjam ge Mangbum Lunkhomang Haukep amasung Padmaratna English School ge Thingujam Indirada Kudolpot piduna pungning thaugatke Muslim Singi Senglaba Idul Fitr nalakpada Kaksing Kendra gi manung chana leba Sora gi imung amamamda cheng keji manga mayang lambam Ramesor na yanthokre kumai asigi harau nungai bada saruk yabaga loinana Sora gi kana lejetraba mapuroiba laikhidraba nomgi chara taliba miyoi singda awaba kharadang oiraba sukok nanaba mateng asi pangbani haina Ramesor na phongdorkli ngasi gi tharamatuda BJP Thawal gi president amasung Kakching Mandal gi thaupuba singsu saruk yaki Mari Suba Nongin Kumai Manipuri Music Festival da Saruk Yaninba Singna Mansilaba Form July Kun Papuki Manungda Film Forum Manipur ki office da Yoholakna Bakhangalakli Humfugatara Suba Ban Mahotsav ka Thoramga Mari Lena Nangase Central Forest Division Government of Manipur Amadi DM College Arts na Punna Sinduna College Asiki campus da Uchara Kaya Thakre Brahmapur Begabati Lekai ki Maikaida Sinjamai Thongdake New Thombuthong Pawbage Turel Torban ki returning wall ki phifam athuba matamda mari leinaba singna yengsinbiyo returning wall marakta achoba ifut kaya leibadagi miyamna khudong thiba thokadra haina mipaiba faure haina youth athletics star union Begabati Lekai na thadorpa cherol amana hari Impal Turelgi Uchiwa Hangel Mapada Put Nipuram Turelgi Longnam Bal Kinta Bahorpadagi BJP Manipur State ki executive member Robindra Nachatuna Yangsimbakaloinana Mayang Impal BJP Mandalgi Maiketaki IFCD da Ai Bacherol Pisin Krehari Ngarang Thobal Wang Matabata leba HDFC gi bank lut tawkibadu sel oina lupa lak marifutaret amade sana lupa crore amaga lak taret kini hari police na charang patyaw na mafam kaya da thibahumba gi thabak sathakre hoji sanaba ki pawmu lobirase Ngasigi sanamagi pauda Patriot Development Club Yaripongna Sinduna Mamang Thagi Tang Tara dagi chatharkiba anishuba Village Open 7A Side Football Championship ke winner KIB Yaripongna oikre ngasi sanakiba final match da KIB na Nashal Sikhong Sekmaibo goal taruk anida maitiba piduna champion oikibani loisindagi thomda Rural Development Minister Moirang Them Okendro PG Kulgi Secretary W Sanahanbe Wangkhem Jila Parishad Member KH Shobha Charangpat Jila Parishad Member Santa Laurembang Gram Panchayat Member KH Janaki Shusaryaki Imphal West District Bodybuilding and Fitness Association gi naw na thau pugatab sing khankrai thauchom Kesobu President Laurembam Dolesorbu General Secretary oina khankrai Kerala da August kunganithoi dagi kungamanga fawa pangthokadoriba kungamathoi suba sub junior amasung kunganithoi suba senior national kickboxing championship ta Manipur gi mahut silunabagi damak sanaroi sing khanana ba trial selection ama kickboxing association Manipur na sinduna tha siki mapan ge ayuk pung nipal taba matamda larigengbam awanglekai community hall da pangthokani District Association Club amadi organization ki sanori singna trial selection asida saruk yana ba association ki joint secretary ki cherol amana khangalakri All Manipur Kang Association na cultural kanglon amasung sanabaki kanglon haiba ani thamduna kangphamda kanglon da sanabaki panjil piba ki thabakta ahong ba khara ka loinana tournament sing pangthoklagani hairi kangbu pamjaba miyoi khudingmangna saruk yabiyo hairi Hojik sanabagi makataba pau boya ning thousand dagi muk lobisi ngasigi sanabagi makataba pau da tennis nupa macha gida Assam ki Rishabh Barma Kritanta Sharma Barwa Das amadi Andhra Pradesh ki Surjanji Harshit nupi macha gida West Bengal ki Madhurima Majumdar Assam ki Ivara Saha State asigi Kriti Boro amadi West Bengal ki Satabhisa Ghosh
सही तरा तरुक मखागी आइटा चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा मणिपुरना युम्बु ओइदुना मपाल की टेनिस सानरोई नुपा मचा अमदि नुपी मचा तारानिथोई याउना पुन्ना सानरोई कुंतरेना सरुक यादुना लम्फेन पाट्टा लेबा ऑफिसर क्लब की टेनिस कोर्टा मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना थासी की टांग मरी दिगी चथरिबा आइटा अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप सीरीज टेनिस टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा नुपा मचागी मेस्ता असम की कित्रांतना मणिपुर की एल अटपु गेम तरेन मापलदा माइथि बिदुना क्वार्टर फाइनल संख्रे क्वार्टर फाइनल दा मणिपुर की लुक्राम लुसिंगबु गेम तरा तरेता माइथि बिदुना सेमीफाइनल संखिबनी असम की बरुवा दासना मणिपुर की राहुल पामईबु गेम मापल मरीदा माइथि बिदुना क्वार्टर फाइनल संखि क्वार्टर फाइनल दा वेस्ट बंगाल की निवास लोबोबु गेम तरा अमदा माइथि बिदुना सेमीफाइनल संखिबनी नुपा मचागी अहानबा सेमीफाइनल मैचता असम की ऋषभ वर्मा अमदी स्टेट असिगी कृतांत शर्मा सानगनी अनिसुबा सेमीफाइनल मैचता असम की बरुवा दास अमदी आंध्र प्रदेश की सुरजन जी हर्षित का सानगनी नुपी मचागी सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैचता वेस्ट बंगाल की मधुरिमा मजुमदारना स्टेट असिगी प्रिसा भट्टाचार्यबु गेम निपाल अमदा असम की इवाराज साहाना स्टेट असिगी हर्षिता बोराबु गेम निपाल तरुक्ता माइथि बिदुना सेमीफाइनल संखिबनी अतोपा क्वार्टर फाइनल मैच अमदा असम की क्रिस्टी बोरोना मणिपुर की सार्मी एनबु गेम निपाल थिनोदा अमदी वेस्ट बंगाल की सताभिसा घोषना असम की बिभोटीबु गेम निपाल अमदा माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे अमरमदा नुपा मचा डबल्स की अहानबा सानखिबा मैचता असम की ऋषभ बरुवा अमदी ओडिशा की के पामई जस्टिन की जुराना मणिपुर की राहुल पामई अमदी आंध्र प्रदेश की हर्षितपु गेम निपाल अनिदा माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे अनिसुबा मैचता महाराष्ट्र की कोठारी निहाल अमदी मणिपुर की लुक्राम लुसिंग की जुराना मणिपुर की ए दीपेश अमदी डब्ल्यू पटमेश्वर की जुराबु गेम निपाल अहुमदा माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे वेस्ट बंगाल की कार्टियर युवा अमदी लोबो निवास की जुराना मणिपुर की एल अताप अमदी रजीब की जुराबु गेम निपाल मरीदा माइथि बिदुना क्वार्टर फाइनल संख्रे असम की कृतांता अमदी बरुवा की जुराना मणिपुर की ए महेश अमदी एस गौरव की जुराबु गेम निपाल अमदा माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे सेमीफाइनल दा वेस्ट बंगाल की कृत्या युवा अमदी लोबो निवास की जुराबु गेम तरा अहुमदा माइथि बिदुना फाइनल संख्रे नुपी मचा की सानखिबा डबल्स की मैचता असम की विभोटी अमदी इबा की जुराना मणिपुर की लिंडा अमदी विद्यारानी की जुराबु गेम निपाल अमदा माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे अमरमदा मणिपुर की वाई अगु अमदी एन चार्मी की जुराना वेस्ट बंगाल की शिरोपा अमदी निशिता की जुराबु माइथि बिदुना सेमीफाइनल संखि सेमीफाइनल दा असम की हरिसिता अमदी क्रिस्टी की जुरा की मकुटा माइथि दुना असम की हर्षिता अमदी क्रिस्टी की जुरा फाइनल संख्रे हौजिक लोइसलकपदा ngasi nongmui oiba ai ngasagi pau muk lobisi ICAR लम्फेल पाटगी फंगबा पाउदा ngasi ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 38.4 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 22.3 नुंसित यावबा इसिंग मंदिल की सांग अयुक्ता सादा मरकु तराहुदोय नुंथिलदा सादा मरकु तरेत ओइखि ngasi nong chukibagi sang 9.8 मिलीमीटर ni मरोइबा पाव अमहना मणिपुर यावना अवांग नुपोकी मुकनाबा लेबा स्टेट सिंगी ओइबा मीडिया की गाइडलाइन अमा PCI ना अथुबा मतमदा पुथोकलगनी हाइरे देशामना तंपाकी मफम कयादा डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन जोन डिमांड डे पांगथोखरे मार नेशनल आर्मी की फाउंडर प्रेसिडेंट चुराचांदपुरदा लोइनाना UKLF के सीनियर मेंबर अमा मोरेदा सकंगदबा सिंगना नोमिना कापतुना हालमले ngasi ISTV na pizaba pau matang sa loisere ning tabiri basing mo amukana krumseri